Subscribe. Na ko hwe wani so ade. O ko so amesrew subscriber. Na mi adoma no so na nye kan. E hore mo se wa subscriber. Enti tem bi odi bitu mu a bo se aba. Na akobo na wa hwe. Odi tu mu apa na akobo na wa hwe. So wa subscriber e mi ama adoma na nye kan a. Ene wa wo yejiriji. Tem bi abako akosechi. Ba wo nya subscriber na adoma no bo kan a. Odi tu mu a wa wo hu de ko. Medamase. Bye bye. I said, yes, she said, na a Janesia sonoa. Say, Yandane ya huama, Msenka Sembesi. Na Sabre Mensaka, ye prophet deep TB Joshua, wanwana meneno, edasowaha. Yesha and someone man for kafane hon, ewo kremo. Odifo. Na sadie, yankoma ye bono sadie, a man for si kawasem. Na miankasa sumpe pino, ma shesa wu preachy, me hunse wu preachy. Na sabe edwaman samni atemdidie naka yesu ba ye oba ne se ogwama oba ye oda fomboko asem bia oka bia ne de oye bia no wo ye ne boko edie ntina wo awudi nachi wontumi nya abotre emfan kasanche ni pantwea kra manyankopon na momode ejaso hanya haja e na wode kasache nipa mawura ena ne po nyankopon hira na won ton kwanam asdan koma ra television mumpani fomu wakasi nyina na nsumani jananga de jumane dia amankwa no amen onyame nhira no mesia ni fere na masaba nyame kam nyamu na tiefo etie me na no pai duo tie me na no pai won kwaje wo nyame anim o won kwaje e wo mensa no onyame datum awura me mu ne babu se won nyankopon ko betima bu ni paten enyi nipa onyame nim nyame yesa na sanye onyame nim ti hear me touch you abreski so we saw them when you not so fie when you not saw them when we are hono when we say nipa kwakwakwakwo e mama hudopi e munkura aso de temu bompe sinya meni munyam hona kwa sampanyi bi to wi sofo how come ma nemra from mama kakra me pacho ha ye tv no wadaroma ma nemra from mama kakra abofo Gabriel esem na mekasa mekasa with authority see me let's go to person go flow bia no to bia for na kwanso na ko mujai e sense e yan kwasa sem ya mu wasamti an wanya bote o tweba ade buru ko fa pambie efi honom etime Bible so se kwase no fa kwase man na se wugina Bible ne so baby aye ebufu ye no e na wo so di ebufu see me sa twesemi ese me hwese de hit na bana edi enti na oye akwankyere a twosem na kase munya ne kwa enti mo so mfa nche kwa na de yo bia o kira akwankyere a diska bum mawura ofu kase du kaska ya jeme mebua driver ni ne de on talk at petrol na woji awo fo du kaska wusu so du kaska fu wagumwa mi nipa me kasa manum so me fa bosia ana wuni le nkoto nso no aha ye etimi ko yedima yetimi ko kodafo en nobody fo ana brefo en yeza me jaso dem en fe sami ndi en tuli baso en monpai ma no onyame ba sami monpai en mani pabi mi ben fu o heche ni hiamu ti ben fu o jam no msi ye die kwaso o kwase wonyame dumi na meye en no se me didi ho meeting koko wiade how come say why you kwantse madiska why no na ntubini why no closing do ti why no to fu mo no so na yarisa onyam na ko mu say mu wayire woma ye bedidi ye benom ye betonsuo ye betela be wotabe minya so na mompa ye mankofo na ba be dua ye matim gotum ana ba ma yire me no I'll send me the ti Bible ne sempa didi ne nsa no na wo de ye adwuma yes my place me da say na wonim odifo ba Margaret yes minimum no na ne doctrine na ekoso no na manfo asori atia na adwuma no se okọ na sori a senka nipa yemfa yensanto yensayem no na amanfo osi holy cases na amanfo kissing na omode chiachia no odwen ho sen listen to me group hwe twasem no e kan fababo
tie me woman 16 anaka woman 16 hwe wo se fan fiano enche je ho abribia enfiano a odom wona kes fanu ba no mu katraman komra minim anchu de mpie entaso ni afra wo hunam se na lipa di moja fisie no edi moja pam no sana kire ena de bone Samon kwasa samse na mfem TV so a Nkansah no yo and prophet doctor evangelist evangelist akwasewia and Morgan ayo evangelist prophet doctor TB Joshua wono na was African you no any prophet ba ko pa wa I am semi na maker who is a man African number 1 na aha ene adimu be Subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel.